Mekambara shamuri nawa amuhepo muri arikane omapuriro shiva mutu kama watu novina shivambi mundu uripura kutjavi mutu kavina vyokuhongwa kavina vyokuhungirirako posia mbitjiwe kutjavi oiri noho vandu vekara nokuhatjiwa mena rokutja mutu kaveungura kuno vandu tjimunete tjitungura peno vandu nombuze ndji arikana mehindi kovandu mbakambura mombepo poo ovakukutu mombepo twapo navi ovakambure nu ovandu mbekumba mberizuvisa kutja vekumba vambekiyera poo vakambura povakwao omundu umwe otjekuyendera atja hapo ngamba konamwatje hakutu ongwae tjimwahakumbu kutja mukuru mekupe ovanatje poo mukuru uriri katjere nao kutja moso kukara nokuhena mwatje poo moso kukara novanatje vevari poo moso kukara nomwatje umwe poo ovina tjiva nu ovandu mbakambura povakwao nu hitjiwe kutja veri mukahaama ombongaro kuna mukuru nu mukuru emupe andjenda kutja tjimamukahakaena kuna marcela poo tjimbamema marcela maso kukara novina mbi karive mbi neye omuni mutu omuni ongupanda okuhina okukara novina mbyo okanango okatiti tjiwe kutjavi ovakambure mombepo ngatutje pwami ponambo meeting ndji ihita rune nu ipita rune mehee mutu ete tukakaepo mehungire tjina mehungire ouhahu posia hina kuhingira ouhahu omundu umwe pona pumamuhakaenene mekupura ovina ovipe osiongeleka ketupa nu andae mokati kovandu uriri hakutu ngamba kamwatjitavi mukuru kavanga nao uriri tjiri uriri okutja tjiri mukuru uriri pavee ukupa kutja nu mukuru ombongarero ndjahita peno ove tjehena wendjisana ongwae hapo kakuhingira navi mara ou insensitiva okuhena okuripura kutjavi hapo tjimehungire nai mapeya motorokara nu ove tjiuno ngamburiro ndjo ongwae ove tjimavikupla tjivikupla nu tjimbino mwatje rumwe umwe poo vanatje vevari ove wazuva ku mukuruve kutja mekakara novanatje vetatu vane ovanatje mba mekuvaterwa iyove orukupo ndu mekuvaterwa iyove tjimbahanika kuno murumendu wandje mekuvaterwa iyove ukaenda komurungu oondu mukuru watja nao nu kove rumwe kwami kahingira ondae ami kamumukambure okutja ovina tjiva vakambure mozombepo pwetatu hina nao arikane it's not necessary it's very insensitive hitjiwe kutjavi rumwe mukalesa parwe amuzemba okutjiwa kutjavi rumwe tjimuhingireni motorokara poo mwihamisa poo moso kukara nounongo wokupuratena nokupura amoo munu kutjavi you are better than hitjiwe kutja oukriste tjiva ovandu tjiva utwapi okuzemisa ounongo wokutja rumwe omundu imba naimba mutu kavisire okupurwa tjimbino mitjise karivi let's say I have ovarian cancer mara hiyaserekarera komundu let's say I have breast cancer hiyaserekarera kovandu twahakaene mozostora twahakaene movitji hakutu ngamba omundu ngo maaruka akakara notjiraro tjomomwinyo mena rokutjavi ove motja mukuru watja posia ngunda motja nao mukuruwe ngo rumwe ami equestiona kutjavi hapo nu mukuru tjatja nao why am I still here nomutjise mbwi incurable okutja arikana evakriste mbumwakambura pwete tete ovatangi uriri noho kaete ovakriste tjinene I'm not even gonna deny that okutja arikane just either become sensitive or I'm happy to give training on sensitivity verala ovandu mbehingire eraka retu arikane riaruke kerikumbire katiti kerihamene ombongarero mena rokutja mukuru wenu ngo nguri mukuru ovandu avehe nu okutja otjiyandjo tjimuna kutja wapewa
unangathi you are better than hamba noho shimukara modongaro dhokushavi rumwe shwaka backslide ambano oiririre okapito mundu vyongongwara munjaja. Some of these things are not nice and people have a lot to say, but people are respectful. Mondengero hinaku toro karano hinaku mbesha o Christianity po vandu mbenongamburiro po vakwao pofio mambo wene irimwe yeihamitha amona ngathi mo prescribe kusha mukuru wa shere mukuru ngenjina nge committinga yanje penalve so that we are on the same page. Otherwise, do not discuss me about your God to me. Kauna hebrori. Because you are creating more anxiety and stress for the person. Okay. Likani uhare nawa. Shatu haka inirukwa.